le tuai mātou te vivi I a te oe mātou te vivi lava wa lata mailu suafa o tau ta ua o wavenga o maia se o tātou tāpua I le atua I le nei tu la o le afiafi I le suafa le tama le alo ma le angango pa ia se o tātou te talo nganga pa ia te fio mai te fatumu o mātou loto le ngao I o mātou mafau fau I lau a fio I manatu le lei umalama na I o mātou whaie se tāpua inga I le awa male minga o tele a I o mātou tāpua I le anganga a toa male wha maoni ina I ulava mea uma I le wha sili ai o lovi inga Amen o le a tātou vi I le atua I lono vi inga Samoa puno mai lo wa o le au taitaina I tātou I se tatalo o le tatalo o le whamanu ma le whane e tanga e ala I le whaftai o le tatalo o wa o tātou whato e senga ma o tātou I whonga whale anganga I le alii a tua manisi o tātou manao e tu ina pēr lava I lana fio e whai I eilana whaatau malana pulitonu tātou tatalo e mali e lava la ua fio le nei soifuanga ma le nei o langa ua pei o le fuai tau o aso laina e vevela o aso foi o timunga ma tu te langona I le malulu a angi foi le savile e saululu la au ai ao foi taimi e malu I le afiafi o na afiafi le to fanga le atunu o le mali e le o soifuanga o tangata kirisiano e ile taimi o le a e malei foi fo le salonga le mu ma le mali e foi taimi e luta ai ai tasi lama le me tu mau e uina fisu suia ina le soifu le tangata e tu mau pea le mamalu ma le matango fie o oile atua. Wa mata watu ma le anganga o le whaaftai. Wa vea ilo whaatau waa e whai masuio
E ua whaafoina le nea Afiafi. Toto le manino a whapela ua uona malingoa au matangi. I le sunga i le pule. E maise i le nei ala leo. Ai a Samoa ua whaafonga mai i maota malao o tutonu o saa o lato utavale. Nisi foi o whaafonga mai e ala i telefoni. Ua mate uma whai na whai tāpua inga i lau fio i le nei tu lau le Afiafi. E mamoli pe lama le whaafetai o le vi inga i anto i mea sili ua e whaia. A mātou manatu fo i le soifua ma le ola ma la mātou sa valinga ele i eise ato atoa ma se le lei. Ele i ei fo i se taimi a mea no mātou whaia pe lava na olo fina ngalo. Te leo taimi e whaio mātou loto ai whaafetai la o fio le atua tu awa noa. Mātou te whaafetai lo wanganga pa i o lo tau tolo ina leo lufale ma leo lufafo leo ina manatu malangona. Ai whaafetai fo i ante oe ta māua ma whaia le nei ewa noa. Wa mātou whai tāpo i ngai le nei tūlao le Afiafi o lo wasa paia. A mātou manatu fo i le sa valinga o le nei vai tausanga. O le vai tausanga mātou te sa uni matapena pena ai i le whaanga fulu se ia o mātou whamanatuina lo maliu malo toi tū manu malo ni vai aso asau. O mātou whaafitai i vai aso ua mawai. Sa o mātou whaalongolongo i awa fionga. Sa o mātou awai i sa uninga. O le ngata o lama i aso o le nei aso. Whaafitai la ua fio i tāpua inga whai whaatasi. E whi wha mawhana whana ai ma whaalo tutele le tasi le isi e ala i le whaatuatua. Awa mātou whaafitai sili o le toi tū manu malo ke riso o toi se ano no mātou whamanatuina lea. Ta mai ai pangalia e pēno mātou sa tālo hai le taimi o tea. E iei taimi e whai o mātou loto e owa le whaafia poto e whai le whaamawalunga e whai le whaasau siri. E sa ili o mātou vi inga e tuulo fina ngalo wa whai lo mātou via tele. Ia e tuu ai le fina ngalo o lau fio. Ta mai o telefoni na male pelepe a inga i le whai te tala ma whala ua i tala. Ai ta mai o lau fio le atua e le se tua oio lau wha mangalo wai te le fina ngalo e whano le tangata i le angasala. Le la mātou te atu ma le wha moe moe sili. O lau fio o le atua wha mangalo, wha mole mole. Wha mangalo si o mātou watu no. Wha mangalo tai tai. Wha mangalo o e ua whai mau au whai ngā luenga. I so se whata whai taulanga. Wha mangalo le nei a la leo. E se sasi o le au nanga ma le tautua e ala ile. I le tautua ina o le atunu i le nei ala le wha mangalo. E o fo i lau au whai ngā luenga e na ona tau o tangata pa ia ma tangata wala au ina au a whai masiri musa. O le hola wha le tonu. Ta mai le se ato to i mātou lava on tangata na whau i le tele le wha le tonu. Ai te talo i lau fio wha mole mole. E o inisi fo i mātou na ona tau o kerusiano. Lo lotu i aso sa uma. Ia oi mātou tangata wha maolulunga man tangata feita ngai. Ia fe mate ai foi o mātou langona i le tase le isi. Whapena foi. Na ona tau i mātou o Samoa. Me o Samoa le atunu e whaavai la ua fio. A o mātou whaavai i mea o te tupu nei. Se ua mātou le muli tai i uputu ua tua ama mātua ua mawai o lango maumaitia. Mātou te tatalo le ngata ina e whaamangaloina Samoa. I o lo nofo mau i le nei atunu o New Zealand. Ia e whaamangaloina si o mātou watu no. Mai lava ye ua vea mataita ye ua tōwhia e whaululu ye matanga luenga ese. O e ua ave ye le whatuatuanga le atu no tamai. Mātou te leo mai e whaamasino. A ua mātou mai e tatalo ina e alofa whaamangalo. Whaamangalo mai le li e o mātou winga le tonu o whaia i la ua fia. Ua whaia lo mātou lava manatu ai tuu le ala fua umana e whaatatia. Tamai whaamole mole. Ie whaafawina o mātou tangata ma whaamawalaloina o mātou loto. Ina ia o ngāni aso mani tausanga o tutoio lo mātou ola. E au auna ma vi ia i la o fio. Whaafawina i mātou. Whaamangaloina. Ai whaamole mole ia whao ngā ina pia lava mo so vi inga. O mātou mana o lea li ie. A umi na uama o mātou tō lau lau atu o leisa o ngā lea. A wā o lau o fio i te sila fia me manuia i le tangata. A mātou nau i le loto mawalalo i te fua ina mai toftofonga. Ao mātou nau i le mālosi. E te whaina mai luina ia luina i lo mātou wola mai vai ina ia wha mālosia. Ao mātou wole atu whoi i lau a fio. Mo le tamau a inga ma le oa e te awina mai ala e whai ai. Te mai e tele na tatalo le tangata e tatalo mo manao i lea mea ma lea mea. Ai ao na tali mai lau a fio e tali lava lau a fio e tusa ma lo fina ngalo. E awina mai lo mana mātou te whataunu ina i manao manea. Lea la mātou tatalo lea li e. Wha mole lima taita ina i mātou e loa nganga pa ia. E mea uma mātou te whai mala, uma mātou te uia i ei loa nganga pa ia. A mātou whai a whai unga i te tono a inga, tono whalwhai ngā luenga.
Ia tonu fo yo ekalesia o lo nga lulu e matautua ai. Ia o mātou whahi umalau o fio. A o mātou whaia fo i fuafuanga. I a inga mawhanau nu mala fanga. Ia tai mua. Ia lau o fio i mea uma. Mua au muli au oe leo inai o mātou manatu a tō malangona i lau o fio. A o mātou te talo i e whamanuia i le nei a la leo. Lo lātou au nanga whai pēr i le au a tō male pō. E leo se ngā luenga whai ngofie. E nana whamata whai ngofie i le au whaafonga mai mātou nei ua whaatasi mai. Ia ele whai ngofie le sila ma le mai moa ina ia tautua ina le atunu e ala i vi inga. O talo talonga, o manatu malangona, o le whaasoanga fo o fina ngalo. Ia ia lau whaamanuianga ia u whaapenao na whaafoina le nei ala leo. Ai mai se e o lo whaapenao na ngā lue ina. Ta mai whaamanuia fo i lau au whaafonga i le nei po. Ta matina mātutua uso matua whaafine o e mātutua se o lama i whana witi. Ia i lau fio, ta mai mātuti le mai loa ia mana onga o whea ngaima le au whaafonga o le nei po. Awa mātou te talo o lau fio, e malia i o mātou manao i mea o malama. Wa mātou tui nā tupea i lau fio, nisi o whea ngaima. Ngase o le tino, le apulusia o tō whanga, ia i lau fio. Pa ifo pa iane o au whaamhalolo, awa o lau fio o le fōmai o fōmai. Nisi fo o mātou a ingo whea ngaima whanoanoanga o na malanga maliu maleoti e le malolo lea. Awa mātou te talo pe i pa ifo pa iane o au whaamawhanawhana e leo ina i lantou, i le wha moe. E leo le mutaanga lea, hai tātou te toi whelo i le malo e whaamvau, o e ua talia ke riso e vea mali i mwhaola. Awa mātou te talo ta mai, nisi o whea ngai mga aluenga le nei po, ia o whanau fo i whea ngai ma o onga le la soa tai au. Ia i la ua fio i le nei mai, sao nio o mātou loto le li e. Ua toi o si ana o na wha i wina leo le whanga fulu. O le vaitau sanga mātou te mawhau ai i ti ngā mapuapua ngāo ke riso le whaola. Ia, sao nia i mātou, ia mo le lava yasu pa ia asau. Ta mai o mātou te talo ia. Whaatasi ma te talo le leo o le tangata lava ia. Ai mātou te talo pēr lava mo si o mātou o tunu o Samoa. Le fionga i le ao le maloa ma le masiofu. Ai mai se le pālimia ma lana kāpeneta. Vaenga whaupu whai e fia. Ta mai o mātou te talo. O le maloa e whaavai i ante oi. Mātou te le i o mai e whaamasino o ai e sao ai e wase. Awa mātou mai e te talo. Mātou i nātu si o mātou o tunu a tō ma le maloa i la ua fio. O oi o le atua e te whaahali le ala tonu. O lau malama e sulungia ai e leise mea toi pōu liuli pe pōngi sa. Le mātou te Tapuaiga le nai le nei Afiafi. A wina mai pēr la ua fio. Ia toenga o le nei Tapuaiga ia iai lo wanganga le ali e. Ine ia whaia e maua lunga ilo vi inga e whaavau. Ameni. O le whaita uina o afionga pa ia le atua. Le mamalui o se o tātou watunu. Ia o wai whai lava se to tele o ihina. Whai o ena a wai i sauninga. Ia o nisi fo ina lem whaina pa a watu i sauninga. O nisi sa whea ngai ngase. Ia o nisi fo i sa whea ngai mga aluenga le neo sa. Le la mau mai lau nofo o smai lau whaafonga. O nisi nei o afionga pa ia le atua. E tolu a tātou tusi o le a whapenao na o whaita wina i le nei Afiafi. O le tusi mua o le tusi mai le whea ngai ngatuai. O le tusi el profeto Isaia. Isaia i lona mta upu e fas fulu ma le tolu. O te folofolaina lona whai upu e sfulu ma le ono. E whaangata mai i le whai upu e lua sfulu ma le tasi. Isaia mta upu e fas fulu ma le ono. O fas fulu ma le tolu. Folofolaina le whai upu e sfulu ono i le lua tasi whaafonga o te whaitawina. O lofa apeona feta lai mai o le ali o le ena whaia le ala i le sami. Ma le mga ala i le sami so tele. O le au mai le kariota ma le solfanua o au mai fita. O lātou tā o te whaatasi. O lātou le toi tūlai. O tineia i lātou. O pepe e pei o le vavai o le la mepa. A o tau te manatua mea na mua. A o fo i le mawhau i mea na mua. Whaauta o te whaia se mea whata a ilo e tupu. E tupua e nei lama. Tau te le ilo ea. E moni. O te whaia se ala i le vao lafua ma le vaitafe i le nu nau mati. E vi ia ue manu le vao o luko ma iena. A wā o te avatu vai le vao lafua. O vaitafe i le nu nau mati e feinu ai le nu na ofuid filia. O le nu le nei. Na o whaia moa au. La tau te tau ta ua lo vi inga. O le tātou whaitaunga lona lua e mai le tusio. Tusia Paulo le kālesia i Filipi. Whea inga fau le tusio Filipi. Filipi lona mta upo e tolu. O whaitawina mai le whai upo e valu e whangata mai le sfurma le wha. Filipi
ilona mta upe tolu, faitawina mai le fai upe valu e whaangata mai le suma le whaafonga. O le nei foi, e moni, o lo manatu o lea o ngā mea o lava ono le silisili ese o le poto I la Keriso Yesu lo uali. Ona o ia, o ufale o ngā ina mea ma o manatu o ta lava ia, ina ia o maua Keriso. Ia maua fo ia ua ia ante ia, ele ia te au sa wami o tonu lai le tula fono, ai peitai, na o lea o lo o le fatu o tua ia Keriso, o le ami o tonu lea mai le atua I le fatu o tua. Ina ia o wilo o ia, ma le mana o lona toi tu mai. Ma ia whaatasi au I ona ti ngā. Ona ua whaatu saina au ia te au I lona maliu. Pe ma whai lava ia te au, ona o atu I le toi tu mai o e uoti. E le peise I ua maua nei, po ua wato o toa ona lelei. Ai au te tau sisi atu pea, pe ma whai ona o maua, o le nā mea na maua e au ia Keriso Yesu, le au soe, au te le manatu o maua, au le mea tasi au te whaia, au te whaangalo-ngalo I mea watua nai, au te mamo e pūno wai fōi I mea uluma nai, au te tau sisi atu I le wha ailonga, ia maua ai le taui na wala wina ia o mailunga, e le atua ia Yesu Keriso. O na whai wina leo le tātou whai taunga I le tala lelei, o le tala lelei na tuusia e Ioane. Ioane I lona mta au po e valu folfolaina lona whai upu mua e whangata mai le sifuluma le tasi. Ona mali watu I leo Yesu I le maunga o olive. O le sengi I le tae au. Valu whai upu mua e whangata mai le sifuluma le tasi. Wa taita ina mai le autusi upu mala au farasai o le fafine na maua ina o muli lua. Wa tu ina o ia I lantou I te tonu. Wa whapea mai I lantou ia antia lea o a oe. Wa maua le nei fafine ina o muli lua. Wa mauti no alava. Wa polo I mose ia te I tātou I le tūla fono. I e whetongi I maa o e whapea. A oe, pese ale me te whetalai mai ai. Wa lātou whapea mai e tofo ia ante ia. Ina ia maua I lātou se mea e moli ai o ia. A ua punou Yesu, matusi ilona tamantama I lima I ele. A ua lātou fisiri atu pe lava ia ante ia. Ona toi nofo leo o ia I lunga, wa whapea atu ia I lātou. O so o tau e le aise ang sala ia lua I tongi se maa I ante ia. Ona toi punou leo o ia matusi I ele. Ua lātou whaalongo iai, ua I loa lātou ang sala I o lātou loto fuati eifo. Ona taitasi lea mo I lātou malu I fafo. E a fua mai I toi ina, o atu ia au pito I titi. Ua tu ua na o Yesu male fafine o lo tu I tonu. Ua nofo I lunga Yesu, ua sila fia, ua leisi tangata. Ua na o le fafine lava. Na whetalai atu Yesu ia te ia funae. O I whea sa lātou na mōria oe. Ua le whaasala mai e se tasi ia te oe. Ua whai mai o ia, lea li e. E lei lawa se tasi. O na whetalai atu I leo Yesu ia te ia. O te le whaasala fo I ia te oe. Aluia oe, au e te angsala. O le a whape nao na uwhaita wina I le whaperitania le anga e alofa I le au whaafonga e mese tupulanga. O le anganga lama ia o le nei Tapuaiga ina ia o atu le whiau. Ia le ngata o tātou tangata Samoa. Ia o whanau o lo whape nao na tau mawhai ia o tau wina le ngana. Ia e mose malam ngā tili. Our readings for today, I have one reading from the Old Testament and two from the New Testament. I will be reading first from Isaiah chapter 43, verses 16 to 21. And it is stated, "This is what the Lord says, who makes a way in the sea and a path through raging waters, who brings out the chariot and horse, the army and the mighty one together. They lie down, they do not rise again. They are extinguished and put out like a wick. Do not remember the past events, pay no attention to things of old. Look, I am about to do something new. Even now it's coming. Do you not see it yet? Indeed, I will make a way in the wilderness, rivers in the desert. Wild animals, rackles and ostriches will honor me, because I provide water in the wilderness and rivers in the desert for them to drink. To my chosen people, the people I formed for myself, will declare my praise." Our second reading is from the New Testament, letter of Paul to Ephesians. And it is Philippians chapter 3,
verses 8 to 14. More than that, I also consider everything to be a loss in the view of surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. Because of him I have suffered the loss of all things, and consider them as dung, so that I may gain Christ, and be found in him, and not having a righteousness of my own from the law, but one that is through faith in Christ, the righteousness from God based on faith. My goal is to know him and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, assuming that I will somehow reach the resurrection from among the dead. Not that I have already reached the goal, or am already perfect, but I make every effort to make hold of it, because I also have been taken hold by Christ Jesus. Brothers and sisters, I do not consider myself to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and reaching forward to what is ahead, I pursue as my goal the prize promised by God in heaven, in his heavenly call in Christ Jesus. And our last reading is from the Good News according to John chapter 8. I will be reading verses 1 to verse 11. Then each one went to the house, but Jesus went to the Mount of Olives. At dawn he went to the temple again, and all the people were coming to him. He sat down and began to teach them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman caught in adultery, making her stand in the center. Teacher, they said to him, this woman was caught in the act of committing adultery. In the law of Moses it commands us to stone such women. So what do you say? They asked this to trap him in order that they might have evidence to accuse him. Jesus stopped and started writing on the ground with his finger. When they persisted in questioning him, he stood up and said to them, the one without sin among you should be the first to throw a stone at her. Then he stooped down again, and continued writing on the ground. When they heard, they left one by one, starting with the older men. Only he was left with the woman in the center. When Jesus stood up, he said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? No one, Lord, she answered. Neither do I condemn you, said Jesus. Go, and from now on, do not sin anymore. Ia whamanuia maile atua e tusa il whaitawina o na whionga pa ia. I le whengengi tuai a toa ma le whengengi whau ma le evangelia. Ia sanga whaamalamlama i lona nganga pa ia e whina ngalo maloto lona winga lilo. A ia tu mau ia te lona lava vi inga e whaamau. Le a tātou toi vi atu i le atua i lona vi inga o saunia.
O le launga i le suafa mamana o le atua le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Amene. Ua ta oto le la au fulinga tā, ua le malia fo i le lupe a la fai alia, ua tu lima le senga le tui manua. O upu tā oto fo i o le nei afiafi o le Asora. O lea ua no fafale sa tu ia maa i sa uninga ma Tapuaiga sa whapena o na alo i aile mamalo lo tātou batunu. A o sina wha amalo se tu sa i o tusi sa o tātou whaita wina ma le Tapuaiga o le nei afiafi. I le tusi sa whaita wina i le whenga inga tuai, a tōma le whenga inga fau, o le tusi o Isaia o le tusi o Filipi ma le whenga inga fau, a tōma le evangelia na whamawina i Ioane. O lo o iailawa nai upu o lo whapena o na whamawina e fusia i tusi na i tolu. O upu nei o lo iai le tau a mio tonuina, o le whātua a tōma le tūla fono. O upu nei tolu e ti mai ai, ma ti mata iai le soifua o au nama le soifua tautua o le tangata kerisiano. Ua whamanatu e Isaia i le nuu o le atua. O ina lawe, ina oe, ina waturi mai oe ai kupito i le teimi o le tāwheanga, ua tau whawheanga ima le sami ule ula, o ina vailu, o ina le sami ule ula, o le atua. Awa i le teimi na whawheanga ima le sami ula ula, ua sau nei le solo nei. Na na tutua i lunga au vai, o le sami ula ula, ua solo le whamoe moe, ua leisi whaatua i le tua, ua whape oi se, le ai leo ngā nau mai tātou te oti i. E awa. Whailo atu e le atua e ala mai a mose ina tūlon tō toa e vailua ina le sami. Ie ui fo i le vailua ina o le sami ua sawa vali le mātū se i o i lesi ai. Ele mātū o le ali di taimi. Ona te alu fo i leo lesi sa i o anganga. Whamai e ui lava ina o tātou wa mai di sami ula. Ula le ala le mea na tu e le atua i kupito e tūri mai tātou. Le ai o le finangalo le atua wa alaina tu ai kupito e tūri mai de vaanga le. Ina ia tau nuu mai le sami ula ula e lesi wha moe moe. Ona ilole woi wo sola. Sola le whātua tua. Vai luaina, moli maui whātua tua le tua e atu lava sa. Ana le aile turi loa ina ma le vai atu la aoti. E le iloa le matautia o le atua. O le nātua rwhoi na o lo whapena ona. Soi fua mo lai tātou Samoa. A tātou li liwa ne foi. O le tala a Isaia. Ua manatu Israelu ua. E le ise wha moi moi. Ala mafu ang wo talo lo i whapena i lato. O whetalai mai le atua. O e o lo no. O whaia o tau i a tau ua o vi inga. Ai eile me tupu. Eile me whaia nei mai whaia nei lava. Sau se teimion toi tala no le iai. Al mole maula Paulo mo Timoteo i Filipi. Le ai lava se mesili. I lo lea wo maua keriso. Lo wali. Au meo malava o leo langa wo manatu o ota ia. Lei ma se au ngā. Wa ta wa mio tonu ina au. Ala le whātua tua ia keriso. Wa le ta wa mio tonu ina le tula fono. Au le tala le leila na wha mawina e le evangelia Ioane. O lo wha malama lava ma o lo wha pena o na taula malama lava e la au frasai o na au tusi upo ia Yesu. Leo o ai leo au maile le fine mole lua lea ma o la tau fa pe ia Yesu o le fine mole lua lea o mautinoa na mole lua ia ile tula fono fa ia tula fono mo se o fa mawina le Deuteronome o lo fa pe mai atasi pe lua ni mole mau pe tolu foi ia o le afitongi leoti ia le o maile nu ato e mole mau le fine mole lua lea a o la to mai a Yesu se mai se tala Yesu e moli ai. Pe mai sta natala pe utangia le tula fono pe amana ia le tula fono mo se pele ai. O lo taula malama i se memoria ai keriso. E o mai la ta mai nei me ya keriso la. Tusi le au keriso le. Ia mo toi tawa mo mai Yesu. La sa utala e fai le fine mo li lua le. Ya mai keriso mo fetala keriso ia ila to. Fa mai oi se le ai se anga sala ia lua itongi le ma. Ona toi fo ia la ia le tusi la le. O ta itasi na ofa mai wo mo to ina o natu leo tangata o tupulanga wo i titi ole nei potopotonga wa ta apese o lava ina na o Yesu ma fine moli lua le wo e ane Yesu o le fa tu singa le nis mo to o ia ma fine fa tu leo Yesu o fe o mai na moli o a wala to fa se sala ya fa mai le ai wo Yesu ia sauia na ya.
Awe te toi ang sala. Al fisili o le ale ta ua tu singa ata Yesu sa fai lele. Al fisili o le ale ta ua o lea. O wai whaalua na tu si ata Yesu tasi te mene fitala ia ili potonga lea. Fai mai le mau o nisi o poto ili tuspa ia. Ai mai se o e sa whapena o e ata ma mai le mata o psidi sili. Fai mai o lai tu se Yesu ang sala ese. Ta mau o lunga. Ia, loto leanga. Fai te tala, lai tu si uma mene. Nga oi. So potua oi, salu, na whapea o lai o se potonga se nuk sa mo oka. Whao matai. Tele, pule whaasau noa. Lai tu si a Yesu. Wana o le tilo mai le overseu me le utusiupu. O i le aila, e la vea ui ia whamawalunga. E la vea ui i ia loto leanga. E la vea ui i ia ngasala ia tu si a Yesu. Ma wa tau fai, wa langona le tangata lo na ngasala ilo na loto fuati e fo, ma walu e se. An whapele o Yesu ile fine muli lua lea. Alu ia o e awete to e ngasala. O le fisili. O le awa tusi e Yesu ia tusinga ne ilunga o le ele. Ai se ale mele i tango Yesu tusi ilunga se papa maa. Pe tusi ilunga se ie. Pe tai se la awa o Yesu e ka mutalo la tu ai. Le ale mele i tango e vangi se la au. La fono nei. Ia ngasala nei. Ale ta ua o le ele tusi ai. Le winga o le a tusi se mele ilunga o le papa e tu mau e pe o tu la fono. A vavanga se ata ilunga o lau papa e umi lava na tu mau se ilunga e pala lau papa. A o le ele, angi me ale matangi, ma watu. O le ele me faina tafi e sea. O le talala na Yesu, o le tapa moli atu i tangata nei, o au tau anga sala ia o tusi ele, e ma faina ave e seina. E ma faina ave e seina. O le si foi fesiri tele, e fitufa iei manatu. O le ale mafuanga ile tango ilo Yesu use ala e tongi di fafine. Awa le tala Yesu aise o to ele se ang sala. La fole ma. Yesu ele se ang sala. Ona tato to tepa mai le tala Isaia len fai. Wa fai o to mo. Ina yo to ala langa yona viing. Le na la le. Ole misterio le night wol tala le mafo angel na le tango Yesu fa o sala. Awa fai tātou mona, o tātou anga sala fo e watau ave ke riso, le watau se ana ona tau, ona tātou wha manatuina le ole maliu ke riso. Watau ave Yesu o tātou anga sala mo tātou le anga, le ala na ia le la fo ina se ma, le anga le na te tau ave ina o tātou wha le tonu, ai se ia vanga nā lava le taimi e o i lungo le, ole maunga o kale vario. Ia mawhape nei mai ona ahao. O na mangalo leo i tātou, ai le ngata lai na mangalo. Le ngata lai na maliu ke riso. Tānu mia. Ai o lona toi tū fo'i. Se ia vanga nā lona toi whio i langa na talitonu leo tangata ma alalanga vi inga i le tua. Le lai salalau i le tala lea. Le lai ua matoi alalanga i Paulo ma Timoteo i Filipi ma e kalesi e tele. E pei o na o mai le tala ia Isaia. Se ia vanga na tua i le tua. Ai kupito. Ma whaara mana kariota mana au mana fita e tuli ia Israelu. Se ia o atu Israelu ile mea wale eise wha moe moe wafea ngai male sami ulu ele eise vaa leise. O na whaia lele tua le vaa venga. Wa vai lua ina le sami. Wa peo ni paa vai iau tafa. Wa lato usawa le vali. Se ia o ilesi tu vai. E o mai au a wharao maa na kariota. A wha mai o le moli mawina le ile tusi a Isaia. Mai wa taa oto wa moe wa pe wa tineia. Neise mea. Ai toi fai mai lola mana tala o lo fama wina ele al profeto Isaia. E ele meu te fai nei lama. E ele vai ile toafa. Te fo ina me tele. O le manuia aisea le anga oe o lo unu. Tau te ala langa fo i o vi inga. Lela wa le ngata ina wa lela wa tineia awa a farama na kariota wa sao mai vai e tele. Le la wa oli maalanga. Le ala na to fo mai le evangelia. Le mfaina la fo ina Yesu.
Awa sa ivang nalon to lo na maliu malon to tu man malo. Ina ia ala langa leanga le ale na ta inga le atua. E le tu la fo ina o ina ia e fano leanga sala awa e ia le ta o lo so fu malo wola ina ia tatou vi ia le atua me uma tatou te faia ai laua lunga i le tala Paulo. Wa le ai se me sili. Le se me sili no maua keriso. E le se mitanga sili ar kersiano. Na ilo ina wo maua keriso. Maua whape whea. Wo whaala ina i manatu malangona wo le toi whanau i le angasala. Wo whaala ina i le wha moe moe. O le toi tū manu malo keriso i le tau i lewo saunia mo ana tangata whaatua tua o i le langi. Ai whape whea ona whai. O le afo i se ao ngao nei. O le tusia Isaia, o le tusia Paulo Filipi. O le vangalia Ioane mo oe mao. O niso i tātou ti whamasino. O lesi tangata e whanau mai a, masalo e whanau mai masona tofu whamasino. E whapena fo i lo whatau wa. O te fia e whamasino i pai mala whai. Te mole mau atu ubi o le tangata whapena o oe le whaf, le o lo whafonga mai. O le nā tumura wha le tangata. E ola mai a tātou te whamasino, ia vai a pai lava, ia la whai lale. A mai mea ai o le oti. Whamai e vai na o nei a moa ma watu tu lou le whafonga. A o le maali lili o ke pua o le lau ama. Tele o tātou o le nā turura nā o tangata. Ia o nisi foi e te tono o a inga. E sili musa foi i tātou na tātou whelao i tāla i tono a inga e whewaiwa ina i to o i maftanga e kālesia. Ai leo fina ngalo le atua e tātou te no nofo i pe le angasala. Tātou te no nofo i pe i o tātou vai inga. O lo fina ngalo le atua i au ngalo soifua, au ngalo wola, ia vi i aila nā fio. I mea uma tātou te whai. E mga nao ia ke riso e pe ono whamawina i le fina muli lua. O le whamanga longa sili ua ia ke riso lea. Alu, au e toang sala. Nisio i tātou. Tātou te whamangalo. Whai mai a tātou tala mai, o te whamangalo ia te ai le ngalo ia te. Usoi matua whawhine ta mamatina. A whape whamangalo ai le whangalo. Tālo whai. Leisi au ngao lau whamangalo. Ia e whai mai leisi mau wha mai e se ia le whao au e longa le mea na tuwai. Ia o ufu tangata e tele na whapena. Sa ia ni stemi na mawe vese ma lesi tau ina nā matou a inga o wha tūro tau ilo whatu. Ia o le wha wau ele mwhantu e vese ina. E te ua ilo mawhawhama o atai. A wa e sila fia ua uilo le wha o le tanga ia Yesu Kariso. Le wha mangalonga sili tātou te vivi ia i pe le atua. Ia vi ia la le atua i mea uma tātou te whai. A whai la tātou te leilofa a mangalo. A whai tātou te leilofa loto mawalalo. A whai tātou te leilofa ato ese. A whai tātou te lea lolofa. O soe matua whawhine tālo whai ua mau mia mea. Lena wha mawina e le evangali e le tusi i Filipi. O lei se mea e sili. Ua maua Kariso. O mea uma fo i le tua nai. O tota ia. Niso i tātou e lolotua malu ma le āvenga o tota. Niso i tātou te sava vali le ola whale nganga e lea matua i oma ave o tota. Na uma o le lotu whaile tala inga o tota. O tota la ia. Wha mangalo ai le mwhain wha angalo. E ave ai toi whiao. E fōa ia e. Toi al toi tala i tangata. Le whai o se mea e whai moni vi inga. Le wa ai maua lalo. Le whau. Matele o nā mea. Ota umana. A o e mau. E leo whina ngaro le atua tātou te whano. The three readings today are so beautiful, and I don't want our program to go lengthy, but I want our listeners to go tonight and have a rest and start their week next week with a kind reminder. Isaiah tells us when the people of Israel were fleeing from Pharaoh and his chariots and their soldiers, they were chasing them, and they came to the Red Sea, and they had lost hope. They hit rock bottom. And then they turned to God saying, why have we reached here? Did you bring us out of Egypt to die here? We would have died there, but now we're going to die here. God performed a miracle through Moses. We all know that story where he parted the sea and they walked to the other side. And when Pharaoh and his chariots came, the sea went back in and they all died. But even when they got to the other side, that God did this great miracle, they were like, okay, but why did you even let Egypt and Pharaoh's men chase us in the beginning?
The reason why God let Pharaoh and his men chase them is for them to hit rock bottom, for God to use that rock bottom for them to lose all their faith, see God's miracles, and then have them worship him. Because God's will is that you and I, in our lives, everything that we do, we belong to God and we are to rejoice his praises. And Paul to the church in Philippians, Paul and Timothy, he says that there is nothing more in life that I need now that I know God. Everything else was rubbish. Everything else is dung. Everything else is just hopeless and useless when I found Christ. But in the gospel according to John, it's the common story about the adulterer. And she was brought in front of Jesus by the Pharisees and the scribes. And the scribes and the Pharisees always tried to trap Jesus. They brought her in front and they said, Jesus, she's an adulterer. She's been found guilty. By the law of Moses, she's meant to be stoned to death. The law of Moses, you can find it, read about it in Deuteronomy, says that if there's one or two or three witnesses, she has to be accounted to death. So even if those three are all lying, she's still accounted to stoning to death. So this whole group of men, a whole village of different ages, brought this lady and waited to see what Jesus would say. And the reason why they waited to see what Jesus would say is they were testing whether he's going to listen to the law of Moses. But Jesus, all he did was write in the ground, write in the sand. Once again, they said, Jesus, what do you have to say about this lady, the adulterer? What do you have to say? She's still writing in the ground. He sits up and says, if any of you hasn't sinned before, cast your stone. And goes back to writing. One by one, they leave. Now, my question is to you, my brothers and sisters, what is the use of Jesus' writing in the sand? What is its purpose? Does it have any value? Is there a message behind it? Of course there is. Jesus writing in the sand. Many theologians and philosophers have debated it in history that Jesus was writing sins, different sins. Adultering, blasphemy, and many other sins. And he was writing it one by one, and they started to leave. And they felt in their hearts their sin. It was like a gentle reminder, because Jesus is very good at turning the tables on things. It was a gentle reminder to all of them, hey, I'm sure you do one of these. I'm sure you're an adulterer. I'm sure you're a blasphemer. Yeah, and they all left, and he was left with this lady, and he said to her, where's everyone that accused you? He said, they're all gone. And Jesus said, go, don't sin anymore. We come back to the reminder from Isaiah that our God doesn't will for us to live in lives of sin. But then my question is, Jesus is without sin. Why didn't he cast the stone? No. Like Isaiah says, you are to God. You are his. He is for you. And you are to use, your lives are meant to show his praises. So Jesus is actually carrying you and our sins. Carrying our sins. And just like the story in Isaiah where he used Egypt to hit, for Israel to hit rock bottom, for them to see God's miracle and then praise God. This is just like this story. Using the adulterous lady, his sins, our sins that are carried by Christ will be forgiven on the cross. And even though he died on the cross, a lot of people, okay, he's done. That wasn't the Son of God. He was buried. He rose again. Even his own disciples said, I need to feel the holes in your hands. But when he rose into heaven, they started to spread his gospel like wildfire. And then we have our friend Saul on his way to Damascus. He got a vision from an angel and he became Paul. And here we have Paul saying that nothing more in life matters anymore because I know Jesus. And I have received salvation. But let's go back to a little message. Tato toi fo'i elesi vaenga mana ia le ole nei por kalame. Ole tusi o Yesu i lona tamatama i lima. Ole tamatama i lima a Keriso. Na te fasino ina mai leana. Muli la tamatama i lima o Keriso. His finger, which shows the way and grants us forgiveness, Christ's direction is the direction we should go. Ia whaonga ina lo tau soifua masa uola I mea umatatou te whai I le tautala tū maleanga I le savali anga I se sifu anga I te sae mea umatatou te whai a e tū mai a wana I vi ia ilo ta mamalo tinalo numalo I tū malo a ia vi ia I Keriso o I tātou tangata Samoa o te lefa a masino a sala fo I se upo e tō ia tea
e sili atu lo tātou matau, o lai matamata mai le nuku I Samoa. Ai mai se ua whaasua whaina. Ao ini mea whaitele, e whaitete upu matalo o saunoanga ma le whautanga, e whaitete lava, aisea, whai mai, nai te alu matau avele nu, alu matau avele tu malo. Ia whapena fo ie whai tofi tono e kālesia matanga luenga, e o mal mawhawhau na ao mo tātou uma lava, o oe maa o le whanaua le atua, o le ala lau me whai, pe te alu e te tau mawhaawa, pe te alu e te ewa I le pingo, pe te alu e te tawhao I so se mea lava, ia e alu malo I la o le tangata o le atua. Le whai mai le atua e whaasao e manei mea le ai, e manao le atua ia e lo o le tangata o le atua. A e tu mai, a e tautala, a e savali, ia vi ia le atua I mea umai te whai. Ai le I whai wina, wha maa losi o le nethiaf. E momori te le atu lau whaafitai. I le sunga I le pule ia se iuli ai mai se le mafutanga I le nea fiafi ma le sunga I le whaiwhiau ia savea eli. Ia le sa se lua a to le manino ia whapena le ingoa au I matangi. Ia ua le mafuta mai le sunga I le to ali. O te whaafitai. Ai mai se le nea ala leo e 5 tolutasi. Ona o le nei awa noa o mawhai ona tātou whai Tapuaiga. Samoa o te whaaftai fōi lau whaafonga mai le Tapuaiga I le nei tū lao le Afiafi. Au lau te talo. E leo finangalo le atua tātou te nonofo e le angsala. O lo iei le whaamanga longa sili o le wha o le tanga lea ie whaatuatua ia Yesu Keriso. O le whaamanato sili le namo I tātou. Ai avea fōi le nei awa noa. A wā a mahe ale nei taimi ona na whaapena lea ona watu le tātou vi inga. Ia ona tātou wha mawai whoile a vela le nea wanoa. E moli te le aia o walofanga. Moli te le atuaia o walofanga I si o mātou a inga. Ia nofo mai o pirosi ia e maise na i o mātou tina. Ia tau nese tongia wā. Ia o tia ifo Vaifale. Ia e maise lo tina ia korini se montafa. Na i o mātua oso matua whaafine. Ia e whaapitoa foi. Isi o mātou e kālesia I St. Therese I Mangere East. O le ngata o le mātou pālisi. Ia e maise le kālesia Samoa. Ia e whaapitoa lava si o mātou mawhutanga I le olo le Divine Mercy. A Yesu le anga alofa I St. Therese lava. A vea foile nei awa noa e tatala tuaile awa noa Samoa. Ie o lo whapena o na nofo lata mai I Mangere I sasae. Ia e whaia fone tatalo I le ono I le afiafi o asolua taitasi. I si o mātou whalesai St. Therese, Mangere East. E ta tala lava le awa noa. Pe te katoliko, pe te le katoliko. E te moomia le tatalo. Ia, susu mai mātou te tatalo mo e. Ia, a o le anganga lava ia. O le asa se upuma se tala ua. Pa o vale mo ua whatiriala. I sa au tau whaafong Samoa. O oi o le matua whaitama. E matua atu ina seuta. A wa yei ni whale tonu, lafo ini nuwe lei ni a inga. A yei ni lelei, ia vi ia lava le atua. A le atata u vi le atua ili vi inga mulimuri. Ina
Se tātou wifo matatalo. Ele atuae a o mātou whaalongolongo atu i upol pese Samoa atu nei. Ge whaamangalo ina Samoa. Hala mātou whaaftaile nā o no le nea Afiafi ma le nei Tapuaiga sale ma whauwhauina e mwhaina o mātou whatas. Ha o le mana o lau whio o mātou whatuatua i ante oe, o le mātou wami o tonu lava lea. Ina o mātou talia ki riso e vea ma o mātou li ima whaola. O mātou talo whaaftaina ia vi ia lau whio i mea o malawa o mātou whaia. Mai lava i tā o tea se o i le nea Afiafi maa so mo lo mātou wola se o i e lua. Ia vi ia pe lau whio. Wha mangalo ni o mātou wha le tonu e taitaina i mātou le mana o lau whio. A ole nei foi Afiafi matoenga ole tau tua mala wa unanga le ala leo hia ia ilo wanga le famanuia ya Samoa lo fa pena ona fa fonga mai le nei tu la po ya lango maluina to fanga na ya la fa ila so ata ma le vai o se fo ya via ila ofio ole file mu mai la ofio si le me o matu te manatu wai leo ino matu loto atomo ma fina ngalo ile sofal tama le alo ma le anga pa ia amene.